Sa nama su i mlade košarkašice iz osnovne škole Ljupče Nikolić. Ćao, kako se zovete? Milja Stojanović. Martina Komatović. Olga Zurovac. Koje ste mesto osvojili, smijem da pitam, na turniru? Pa prvo, bez poraza. Prvo mesto. Prvo. Jeste se nadale da će da osvojite sigurno prvo mesto ili je bilo, ja sam čuo da je bilo nerešeno? Pa sad donekle malo je bilo stiskanja na početku druge utakmice, ali brzo smo se opustili, tako da... Pa ja sam mislila da će da pobedimo. Jer trenirate vi košarku slučajno? Da. Da. Kako vam se zove trener? Nikola Stojanović. Nikola Stojanović. Niko. Pa zato ste vi pobedili, zato što se bavite sportom i zato što trenirate. A sad jedno pitanje poslednje za vas. Jer možda pobedite dečaki iz Ljupče Nikolić? Naravno. Da. Da. Sigurno? 100%. Ništa, onda mora da organizujemo tu utakmicu. Hvala vam. Iako je utakmica u toku, dva mlada košarkaša iz osnovne škole Ljupče Nikolić su izgleda završila posao već u prvom poluvremenu. Kako se zovete, momci? Aleksandar Živković. Kosta Mihajlović. Rezultat je trenutno 18-2. Završili ste posao. Gdje se nadali ovako ubedljivoj pobjedi? Pa jesmo. Jesmo. Trenirate košarku? U selekciji pionira. Isto. Kako vam se zove trener? Nenad Krstić. Da. Ništa, ja vam čestitam ovu pobjedu. Bili ste ubedljivi, pa se nadam da ćete na regionalnom prvenstvu do godine da osvojite neku medalju. Pa i mi se nadam. Nadamo se naravno. Sve najbolje. Iskra i Nina, mlade košarkašice osnovne škole Voš Karađorđe. Ćao, koje ste mjesto osvojili? Osvojili smo drugo mesto. Drugo mesto. Da li ste zadovoljni rezultatom? Pa jesmo, veoma smo zadovoljni. Jer je moglo možda bolje? Moglo je na kraju, ali zadovoljni smo. Ekipa Ljupče Nikolić je izgleda superiornija. Trenirate neki košarku i neki sport? Da, treniram košarku 2 godine i 6 mjeseci. Koji si razred? 6. sam razredu. Ti? Treniram košarku već 3 godine i 8. sam razred osnovne škole. Ništa, ja vam čestitam na uspehu, želim vam sve najbolje, pa se vidimo na nekom drugom takmičenju. Hvala. Upravo je završen turnir srednjih škola i možemo slobodno da kažemo dupla pobjeda tehničke škole. Sa nama su akteri te pobjede. Predstavite se, molim vas. Martina Miletić i Andrej Janković. Martina, razlika je bila velika u poenima između vaše škole i gimnazije. Da li možda znaš koliko si poena dala? Pa ne znam stvarno, nikad ne računam koliko dajem poena, ne znam. Kažu ovi iz gimnazije, dok si ti u tehničkoj školi, oni neće da vide pobjedu. Jer to je istina? Pa vidjet ćemo, ne znam, da ne pričam ništa u budućnosti. Preko 20 si dala, ja sam brojao. Andrej, utakmica je bila tvrda, jaka, tvrda. Šta misliš o utakmici samo? Pa utakmica je od početka bila intenzivna i neizvesna do kraja, ali svaka čast i protivničkoj ekipi i sa igračima bilo je super i korektno i fair. Jer će biti neke proslave organizovane danas od strane škole, profesora vaših? Nije na nama, to je na njima. Nadamo se. Prošle godine kakvi su rezultati bili? Ja se ne sjećam. Nije se igralo prošle godine. Ništa, ja vam želim puno uspeha. Sad idete na regionalno takmičenje pa da se i tamo vratite neku medalju. Tako je, hvala. Zdravlje Bože. Hvala. Milan Tomić, profesor fizičkog vaspitanja u tehničkoj školi. Profesore, kako se osjećaš posle duple pobjede? Mogu iskreno da kažem da nismo očekivali da ćemo pobediti u oba meča, pogotovo u prvom gdje je bila kategorija dečaka. Bila je neizvesna utakmica do samog kraja, ali nekako smo izvojevali pobedu. Što se tiče devojčica, one su dale sve od sebe, iako je taj tim sklopljen pre svega od svih ostalih sportova i sa jednom košarkašicom, to su bile tu naravno rukometašice, odbojkašice i fudbalerke, dali su maksimum i izvojevali smo i tu još jednu pobedu. Jer će biti neka proslava možda danas u školi organizovana? Vidjet ćemo, nakon ovih mečeva idemo do škole, pa ako direktor da dozvolu, naravno da će biti neke proslave za ovu duplu krunu. Hvala. Hvala vama. Marko Terzić, predsjednik Saveza za školski sport. Marko, kako je ovo danas takmičenje
i šta danas organizuje sport? Savez za školski sport Aleksinac danas organizuje opštinsko takmičenje u košarci za osnovne i za srednje škole. Na takmičenju su se prijavile ekipe iz srednjih škola u muškoj i ženskoj kategoriji i u osnovnim školama takođe u muškoj i ženskoj kategoriji. Interesantno je da imamo veliki broj prijavljenih ekipa kod osnovaca. Sve osnovne škole su uzele učešće i u muškoj i ženskoj kategoriji. Kod srednjih škola bila je samo tehnička i gimnazija. Poljoprivredna je ovog puta izostala. Šta misliš o ideji da iduće godine možda priključimo ovu školu za vaspitače, pedagošku? Pa naravno, postoje takmičenja koja su predviđena za visokoškolsko obrazovanje. U nekom pregovoru smo sa visokom školom vaspitača da organizujemo takmičenja za njih, međutim trebali bi da imamo još neku školu koja se bavi ili da oni naprave veći broj ekipa da bi bilo takmičenja ravnopravno. Koje su dalje aktivnosti Saveza za školski sport? Očekuju se druga takmičenja? Naravno, u narednom periodu nas čekaju takmičenja u odbojci, u rukometu, atletika i odlazak na viši rang takmičenja. Već 21. februara biće republičko takmičenje u plivanju i do kraja februara idemo okružno takmičenje košarka, odbojka i fudbal. Bojan Mladenović, predsjednik Sportskog saveza Aleksinac. Bojane, evo priveli smo kraj još jedno takmičenje u vašoj organizaciji, pre svega u organizaciji Saveza za školski sport. Kako ti se sviđa ova celodnevna organizacija i uopšte? Meni je pre svega drago da smo se izborili sa koronom i da je Savez za školski sport ponovo počeo da radi punom parom. Evo videli ste danas da je takmičenje u košarci proteklo u najboljem redu i da se polako vraćamo starim aktivnostima koje su bile i pre korone. Da li je u stvari budućnost srpskog sporta u školskom sportu? U Savezu za školski sport i u školskom sportu? Naravno, odavde polazi ceo sport. Mi ovde afirmišemo tu decu, pokušavamo da ih animiramo kroz školski sport i da posle i dalje napreduju i nadamo se postanu dobri pre svega ljudi, a onda i sportisti. Primetio sam danas na takmičenju, a i na nekim prethodnim koje su bila da dosta dece još nema određenu koordinaciju u pokretima ili nemaju gde da treniraju. Šta misliš, da li bi možda rešenje za naš sport bilo da se od 1. do 4. razreda profesori fizičkog predaju fizičko vaspitanje? Tako je, mogu da kažem da si mi uzeo reč iz usta, to sam i hteo da kažem, mislim da bi trebalo da se vrati fizičko vaspitanje, odnosno da profesori fizičkog vaspitanja predaju bar u 3. i 4. razredu, kako je to bilo i u nekom prethodnom periodu, i mislim da bi to dosta poboljšalo stanje i te koordinacije i svega ostalo kod dece. Hvala ti Bojane, pa se vidimo na nekom drugom takmičenju. Hvala i vama.